أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنه lan saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Rupani dawu idza harrama ar-rajulu imra'atahu laisa bi syai'in wa qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rawahu al-Bukhari wa li Muslimin an Ibni Abbasin. Idza harrama arikalane ngaramaken sapa sing ngaramno ar-rajulu wong lanang imra'atahu ing bojo wadone ar-rajul, laisa ora ono apa si tahrim apa si ngaramaken, laisa ora ono apa si tahrim ngaramaken, ora ono iku bi syai'in kelawan suwi-wici, yakni laisa bi syai'in, yakni laisa bi talakin. Laisa ora ono apa si tahrim, ora ono iku bi syai'in kelawan opo, yakni ora tak termasuk tolak. Wa qala lan ngendika sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas, laqad kana yaktini teman-teman wis ono lakum kadwe sira kabeh fi Rasulillahi ing dalem Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa sing ono uswatun suri tauladan utawa panutan, sifate uswatun hasanatun kang bagus. Lakot kana yaktini teman-teman wis ono lakum kadwe sira kabeh, ono iku lakum kadwe sira kabeh fi Rasulillahi ing dalem Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa sing ono uswatun panutan hasanatun kang bagus. Rawahu nyeritakan hadis sapa al-Bukhari, Imam Bukhari. Wali Muslimin lan iku kadue Imam Muslim an Ibni Abbasin saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas, idza harrama ar-rajulu alaihi imra'atahu fahuwa yaminun yukaffiruha. Idza harrama arikalane ngaramaken sapa ar-rajulu wong lanang alaihi ngatasi rajul. Idza harrama arikalane ngaramaken sapa ar-rajulu wong lanang alaihi ngatasi rajul, ngaramno imra'atahu ing bojo wadone rajul, fahuwa mongko utawi tahrim utawi ngaramaken iku yaminun sumpah supoto to sumpah, yukafiru kang nebus sapa si rajul ha ing yamin, yukafiru ha kang nebus bayar kafarah nebus sapa si rajul ngifarati utawa nebusi sapa si rajul ha ing yamin. Dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, beliau adabu idza harrama ar-rajulu imra'atahu laisa bi syai'in. Mun bada orang laki ngaramaki da sebine, artinya ngaramaki da sebine kelaban ngoca anti haramun alayya, ngoca ngane keselake been kang kuing kok haram hukumale. Ocaan sing nikah engki beneka ocaan laisa bi syai'in, bene termasuk jatuh tolak. Ocaan orang laki kake haram kang kuing kok, maka orang laki ngak nikah
cuma wajib nebus sompana kafaratul yamin, berarti apa sateluare apa oleh tak oleh larang orang bine si halal kang kui sampian haramaki. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tabu bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang seberiman, la tuharrimu, cek sampai kakek ngaramaki thayyibati ma ahallallahu lakum, deka sesuatu sebagus sekadim Allah Subhanahu wa taala ampun ngalalaki daga kau leben panjenengan. Ngalalaki bareng ngaramaki bareng si halalaki tineng Gusti Allah. Tak oleh ngak nikah. Siapun lebih nikah asalakan haram, tak oleh teku. Tak oleh enek maten orang bini nikah, tak oleh panteng, tak oleh congo, tak oleh sebarang karena kita halal kan ke orang laki. Ting pun lek kabin orang laki gelak ngucap anti alayya haramun, kakek haram kang kuyeng kok. Nah, nikah ocan ngak nikah bener tak terjadi tolak, cuma hukum tak oleh. Nah, jadi hadis nikah dalil ala anna tahrimi zaujah la yakunu tolakon, hukum orang ngucap nikah tak terjadi tolak. Kakek haram kang kuyeng kok, keng cuma dosa orang ngak nikah. Ben saumpaman orang ring ngepolong sebine karena boleh haramaki wajib mejar kafarah. Mejar sompa din sompa kele. Kafaratu yamin. Wajib hukumah. Wajib hukumah. Tak terjadi tolak, cuma wajib hukumah mejar apa? Kafarah. Nah, kafarahnya yamin apa? Apa asa teluare. Ija moro langsungan. Sebab ki andi tanggungan sa'aroba kafarah. Saya maksud laisa bi syai'in famuraduhu laisa bi talakin. Saya maksud kelaban debu yatas kela laisa bi syai'in ai la yakunu talakun, tak terjadi tolak. Wa in kana yalzamu fihi kafaratu yaminin, walaupun dalam perkataan anti alayya haramun, kaki kangku engkau haram, nika wajib mejer kafarah. Tabe apa sah teluare. Ngalalaki bareng si haramaki juga tak oleh, ngaramaki bareng si halalaki juga tak oleh. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala tabu bismillahirrahmanirrahim wala taqulu lima tasifu alsinatukum wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Apa kakek mak mensifati barang apanya mana barang pun lecek jelas sahalalah ben arya halal arya haram. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak, dalam ayat lain lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardatillah. Apa kakek mak ngaramaki bareng si halalaki bi Gusti Allah. Karena saat penikah beda salah situng sahabat tak ngereken ke sebini. Bahkan dengan sengaja kok tak kenceng datang bine je, seakan-akan ngangkep napa ponan kering bine gele. Tak ngereken tak dek remah boy bodet tok pon padahal di bine. Apa sah ding siang malam tahajud teti sebine tak seding sagale. Mun abon apa sah? Mun malam tahajud, mun abon apa sah? Mun malam tahajud. Teti let ada kesempatan sagale. Sedek ngode. Seakan-akan haramaki kang kui aben. Jadi tak terjadi tolak, cuma anekan apa nyamana wajib mejar kafarah, yakni mon asumpah untuk menggugurkan sompana gela, maka
orang kelak harus beda takfir, yakni kafarah, kafaratul yamin, beda takfir harus beda jika itu majar kafarah. Neka pendapat selebih kuat al-aqwal al-madhkurah al-arjah. Selebih rajih, selebih kuat pendapatnya yang kita nikah tetap tak terjadi tolak, yang kafaratul yamin wajib hukumah. Wajib hukumah. Pon paham iki? Jadi cek ngaram aki mun tepana tokar cek entar de ye jira lah. Lakar tokar kor cek mak semade. Wih kok tak ding kakek. Haram kakek aku yang kok najis kakek. Waduh. Erekan patek bae binen. Najis celeng. Wate je celeng najis po. Aduh bener. Ki atokar mula atokar kor cek de kit ngungkit mak semak ka bab tolak nikah. Wis cek nuano kakek, cek mak semak dena haram kakek, najis kakek. Waduh, mula apa yang anda nikah deki, dina masih najis, dina masih pada najis. Waduh tambah taruh karuan deki tetin. Nah, tetimon beda orang laki ngaramaki do orang bine nikah tak terjadi tolak, king cuma wajib majar kafarah. Nah. Hadis berikut lancung. Wali muslimin an Ibni Abbas, riwayat dari Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas pada riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, idza harrama ar-rajulu alaihi imra'atahu fahuwa yaminun yukaffiruha. Mun beda orang laki ngaramaki deka sebine fahuwa yaminun, maka nika termasuk sompa yukaffiruha sewajib etebus sompana. Pada keng cuma sobung laisa bi syai'in. Mun saya pertama idza harrama ar-rajulu imra'atahu laisa bi syai'in, yakni tak terjadi tolak. Riwayat dari Imam Muslim, idza harama ar-rajulu alaihi imra'atahu fa huwa yaminun yukaffiruha. Nika termasuk sompa si wajib takfir, si wajib tebus. Tebusna apa sah telaware. Banyak orang ngak nikah ni terjadi ngaramaki ke sebine senikah nikah. Tak oleh ngaramaki bareng se halalaki, benta oleh ngalalaki bareng se haramaki. Wah norok Gus Muhib haram kapil ada mama Gus Muhib kau haram ngaramaki je. Ruah haram, ruah taole, ruah haram, ruah taole. Lengkok ngaramakin bareng se halal ta. Lemon pancen taruan je pancen lah haram, le dalil apa sengene ngaki taruan je. Mun pancen ningkel salat je termasuk haram, le dalil apa sengene ngaki ningkel salat je ya. Ruah taole. Kopi haram, drum band, cek pacek lereng bine banci sa joget. Dalil apa sengene ngaki orang bine ajoget nyanyi jadi kelu. Mercon tak oleh, lecering mercon je le mubadzir. Tisyak pesena kaki jutaan kajir bagi dak anak yatim pas pakua. Majuran akal sehat boy. Drum band tak oleh haram. Bal-balan haram. Lecering pacet punya ring atau lebukten atau karongku. Mercon haram. Lekakan ra mercon ja. Peletuk dalam sekali. Langkem akan jemblem. Benda letuk dalam. Lemon kula tak ngaramakin bareng se halalaki, juga tak ngaramakin bareng se haramaki. Tak ring bay hukum kula. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang sing ngokomen kelaban lain hukum Gusti Allah, se haram apa halal, wa se halal apa haram, fa ulaikumul kafirun. Kafir hukum. Lagu lamun paci le barang se haram elal pa halal, yan je naudzubillah.
Siapapun orang yang berbuat haram, ya bakun haram. Bakun haram. Beda remaja pun betang polis sah. Potong polis sekian rupa marde betul dia sekira apa ju. Bila haram ke betang haram tak mumpun tak keneng ponan. Itu ina kuakku itu mana tu bang sebang lah. Hisapna kan kuakku BTP. Hisapna mata, hisapna kopeng, hisapna tanang, hisapna colo. Lemon makin kan tak percaya orang yang beli dia. Wah, dia haram, dia haram. Norok gustung je gila ku be. Tina tak apa-apa. Kor gila ke pangeran. Tapi kakek boros ke ngaring gila. Paham jangan guling ki. Lemon pancet orang nikah ngaramaki barang si halal lagi. Ya tak oleh ribukten. Reng bini halal apa haram? Ya kare kastan nah. Cereng bini je asal haram apa halal kelaban akad nikah. Ki karo nikah to haram betul halal karo bab nikah lah. Mulai tak bisa riba tetap riba. Apa halal ada macam riba. Ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Wonjo poles. Bedai cara na. Akhir ada riba je kena cara. Itu keleria. Njo niat ada mon haram tau saniat wa. Tau saniat mon tusar lah. Engkau niat sama bunga tenoreng. Kengen om khomer. Ya bakun haram. Njo kok menghormat to. Tak kuat nolak, enje kok seporang tak nginom khomer aja. Enje ada cuma penghormatan. Gelas bi gelas, ting, deru. Penghormatan jan. Kita barang haram tadi penghormatan. Di kemun daerah ke timur, pegunungan atau ke timur Pasuruan nih yang ke penghormatan bir bintang. Yang ke mabuk nih yang ke ngormat. Penghormatan kalau bicara cara si haram ki tak sumbut oleh mestinya penghormatan nih ke kalau ulu salam. Faida huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Mun kakek beri penghormatan bi orang, yakni ulu salam maksudnya. Assalamualaikum farudduha. Beles fahayyu bi ahsana minha. Maka hormatin orang saulu salam kelaban selebih sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aw rudduha atau apa pada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cukup. Ini kan nyaman penghormatan. Penghormatan aroba khomer, kimun haram, pakun haram. Pakun haram. Apa bayi mulai sepacet mubadir ki? Mubadir ni ka haram hukuma. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang pelaku mubadir kancana setan. Gelem kok cak kancana setan sampean. Ya tak gelem, ya cak mubadir. Pergunaki dengan sebaik-baik mungkin. Lamun mubadzir dunya bayi. Kok cak kancana setan terus membuang-buang dunia, mempergunakan dengan tidak sewajarnya ini termasuk mubadzir. Lah terus mon setianya ki omor sampeyan sia-sia ki. Cereng dunia uang buang haram hukum kok. Merecona tok 2 juta, opo. Pese 2 juta je banyak mun bagi dia anak yatim satosan kan oleh 20 anak yatim. Wah tak maju mun kata ji. Je maju ke neraka ngok mundur kau selamat. Mundur alon-alon di ruah. Tina mundur kau lah selamat. Mundur alon-alon dia nyaman. Bener-bener iki mundur alon-alon dia. Tahu sama lagu mundur alon-alon dia. Orang mundur belum tentu kalah. Tarik tambang ya mundur. Si maju kalah. Si mundur menang. Ibu baca kutu mundur. Mundur benar berarti kalah. Menang mundurnya. Masih maju. Maju ke neraka. Ngok mundur kau selamat. Ini masih tak tertib apa. Syukur tak terjadi barang si haram. Lah omongan ngane ke tak maju. Tak masuk. Masihlah di ilmu. Ya apa pancet guru ni saya kelero. Oh tapi pancen iman saya tak kuat. Antara dua ini kapan? Imma guru ni saya tak tepat. Wa ima iman saya tak kuat ponan. Mungkin gurunya tak salah, iman saya tak kuat ponan. Ponla teporop ponan. Si halal katon haram, si haram katon halal. Nika pon akhir zaman ponan. Padahal pun jelas al haramu bayyun, halalun bayyinun, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Al halalu bayyinun si halal pun jelas, si haram juga jelas pada tahu kabeh. Nah, dadi kebula tak ngaramakin bareng se halal lagi bentak ngalalaki bareng
sek haramaki. Perkara sampean pancet persampean terserah sampean kula tak hubungan bi sampean sebatas kula medepak ke sampean bareng saya bareng saya tepak pada terus dadi orang saya selamat amal baki ala Allah terserah pun Gusti Allah saya maha ngawone Gusti Allah maha ngawone ti nama saya tak maju masih mundur kon mundur ke warga sini daripada maju keng selangkah menuju dekah ke neraka naudzubillah. Nah, pon dari hadis nikah cek ngaramaki pereng sek halalaki bencukeun cek ngalalaki pereng sek haramaki mon beda orang laki terlanjur ngaramaki ke sibini anti alayya haramun kaki haram kaki engko tak terjadi tolak cuma wajib kafaratul yamin wajib takfir wajib majer kafarah kalaban apasah teluare kiban majer kafarah. Nah, termuka titi ilmu manfaat pada selamat dunia akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Allah